siamina utilikanda tika na wasamu banaini ngwenda tulikenge kwa ndingo nenya bitu tunene yulo mundu makonetie ilembeta jitu ya ukamba na muno utongoi nikwithi wano nginya tukavikia kuudhuima na kukunikila kwanzia ila ya ile tenaide birikile ngudhoka sia mweni witu then wa studio mumane usua omunde umekati wa amwika maitu ala kuvikia yuma minute kwithi wa nengumba una mande kutalika tangumba kuma ilembetani ya ukamba. Karibu sana then wa studio situ kwamba iso na masi tu anu amba okede musese mwendwa umanondo watindani kanaende kuma butu idhi watu ilika kwa emwe. Ni asanti Jimmy nondo wako ni hostiko umundi ngutunge mubea. Kwa masito ni Isaac Wambua Moli. I'm the current president wa private universities in the country. Nithite ni mutongo katika KCA University for 2 consecutive years na atianisi. Na kubikia buno twikite nesa ni umutongo wa mwika bado kuukamba ko utongo iboko ilobi goka bado yoko ya machine not writing na kumasi gwera songo masi a charity begins at home Tuesday on makatona ko TV netiko ilobi lakini kwa musi waikendo twikite yes oikule yambe nicho wabikiye kwifunia ilo nethi we president bandu ba ilungu ya miaka ile kiatianisi. Isaac, you kumela no si otongo wa leadership ya university. Sasa university ni imwe very dynamic. Na ni siasa imwe si mathina maingi muno. Ni kwetha witha wongo seta andu mamuika na andu mekolokolo mwingi. Andu ingi maratabu very stubborn. So naambia ku initiatives mpingi katika school nyela numete ila ni KCA University. Namba make sure kana ni nether na project onana mwaba unathi ebinda demwe loka KCA University with the sito yakwa yandikitwe in the board tanai president bau noko na projects siandikitwe kana siambe woni Isaac Wambua. For instance nina increase the lab capacity ya KCA University tuongela more computers na their lab is more spacious and maika assignment you tila whether wetele mundu fulani amina na machine kendauke with there so many people doing assignments online na onange make betting onange make sindu mbinge in the online platforms na chakeli nina make sure kana elbu the ya ni wate ni wana press conference mbinge munoteka ko TV elbu the ya okakulia Mr. Ringera uwa elbu no wesinesa na Matiangi nimesika na elbu etailote because nyini bikitu kuni elbu ni some the 20 elbu na kekati gweki biti maybe to either tupikete bandu so mbese inundu ni sia serikali nini make sure tani kiongozi kana ni sia ile kubikia students nini ke chill sport nini munovyo KCA University wathi KCA University no kwethia chill zone a very big chill zone between classes pala student manda ku rest na make ngina na me connecting ngina na stima na make a strong wifi na capacity yakwa tani president wa KCA isune landmark onelanga uma KCA na ndithi onangene socio kakue binda yemo na ngetha ni governor ngethi aba ukindu cha Isaac Wambua na mbezi andu ne maenda abu ngina kwikia assignments yo andu ne maenda abu ku relax yo babu uma class ne wo mamutiani ne so I've done more in KCA University na the entire leadership ya private universities in the country. Yes. Ko waju nile na president. Yes, I'm a current legit president. Eka alama kita aku edita president. Yes, legit president. Yes. Thank you sana. Asante. Tuambisi oba ingi tulikeba tueleze yulwa Isaac Wambua Foundation. Isaac Wambua Foundation ni chao. Asante nondo wa ikulwe isuni foundation ni nambisi ometuki na nukwetha iko social media ni kwate nipo na myone nini noki na platform ya Isaac Wambua Foundation pala ngwenda kweka maundu maingi kana projects mbingi ukambani ekana na ekabala numete tamakindu ukamba wonde nginaona mundu wikipi afil impact yakwa numete makindu makueni county. Isaac Wambua Foundation nina request ye my close friends alani seniamo andu alatindu waingi
both in the country nange ona menzi shanza na mea nenda kuambisia an NGO non-government organization ya kwika CSR kana ila activities sia ku give back to the community. Nono nye tuinengane mask. Nono nye to take a mentorship. Netuenda ama school tukadi tukanena na head teacher akatumba nisesiana tuke kiasiana mentorship because usually they are Kenya vikete nikana statistics siana 948 nesilikile kwetha si victims ya teenage pregnancies per day. Na makuweni ninoni twina cases 7,000 Machakos within 4,000 some months ago. So you kana kaini kakuebu maisha mako ni mathoka. So nejumiti nina marafiki mako maingi ala traina mo tukaenda kweka sensitization tukalaya sina mapastors ila kwena mbomba no makanisa ni sia makanisa maingi tukadhikuma kanisa ni tukayangawana siana tukaidhuthia tukasia bado mundu no soma kuma a very humble public primary school yuta school ela na some athe to abondeni primary school ebinda kwa ndisoma ya floor na ya stima yuni tuenda ama school ala mailiu tukayasiana kana no ukwate max masio kuma o school yo konete stima nete floor ukesa kutwika noto no college kana university no kapindu kwa kambe yote tekesio. So eza kwambwa ni foundation yemwe tukwenda kweka activities ila si utethia community. Next week ningwetha njambesha program yetu wa computer mashinani. Computer mashinani ni program to Milan ukamba wonde kama kuweni. Computer mashinani nina partners already netuminie kwa yanga wana partners ainge twayanga wana muika kuma Kitui kuma makuweni part of Kajiado na Taita Taveta County nini yenga wana ndo inge mamuika. Hii ni program ya ambi ya makuweni likwitha yendelea na kurun everywhere almost in the country. Na computer mashinani ni kana usually landi bikite maisha ni digital. Maisha ni digital kiasi ya kwamba onangina ku renew license or you enda cyber. Everything is digital. Kwa hiyo ndo nimekwenda basic computer skills. Uweze kwithia ninoni mheshimiwa Musimba MP wa Kibozi West ulani MP wakwa anengete machief na ma assistant chiefs on the laptops. Na uni nethe wendiko ile chief umwe kana ni mwanengiwe computers ni mheshimiwa na ni computer selo muteje ngina uketha wina data pa computer ni su ya ndo make sio cha location cha sub location cha village si stored data kaza serikali ikakuja andu akalame location ni hapa na meanata utwana ku produce immediately. So hii ni kindu tugwetha tree kwesi andu mamuika masome no mamemoka twenda andu on the masome na ndio unengane package kwa pastors on the pastors tumasome dia mana nigwethia no sio tukama empower pastors tusome dia pastors on the computer basic skills ulokwe atendo soma mana na tuyosa venues ta makanisa mo na maskulu fulani tutwaye kutu install computers tuna partners ni tutethesa na computers tuna alimu ingi muno masome the computer na by the way ngamwita mutheno wa graduation mundu akasoma training eketha only 1 month na ti graduate. Kwa hiyo natoka mu invite in some of these graduations mukono tutwikite ni kindu tu ndo run in the whole country kama Makueni County not only in Makueni County. Yes. Yeah. Computer mashinani ni ntu ambesi oba itarget yete ya muno na kitumi kinene cha umyambese nenyewe. Kitumi kinene cha kuambesa computer mashinani ni kana ini challenge mwana mbio miona ngina na andu aingi alama umie form force. Utona mundu enda kudifa ni wetiwe mo university lakini enda kudifa adi next year January. Na we mwene ona ndese ku login na computer akatuma a simple email. Mundu su form 4 ni umie lakini ndese kutuma even a single email to the registrar wa university fulani akamwea nditha nditono report school mwayo nenguka ibinda fulani. So na asia nundu wa challenge yi nundu nyine experience it andu mamwika ainge mogite ngamatethesia kwika maundu mainge through computers na nenda ku make sure weze kwithia andu ama mwika on the ula we willing no wasoma computer.
na you for example ndikunenge example ingeta ta chief na ma assistant chiefs ma Kibwezi West mena ndio kwa mena laptops asuna ndo mena machine maybe kwa matese kuitume nginona sie andu wande alame kwetha matenda kumana the basic computer skills ndo wenginona kuile bawe thukumona laptop na ikitenda kila mundu amane kana Kenya ni change kuma analog 20 digital life ni digital kwa utenda kila mundu weze either ona basic computer skills ambo mana ondo computer ni yake weze computer the maundu maingi mawatume or you universities will be graduating KCA University to graduate in November next month 20th it will be on a Friday na to graduate online. I'm one of the graduates na to graduate online netunoni University of Nairobi ma graduate online personally neither ndi conduct classes sia ku online nombo na ako yandu anindika maundu maingi but kwa tukane nenda anga login with my laptop ngasisia what has been updated to my portal ngamana notes ngamana mutiani wende ngasoma tukeka Zoom meeting through online classes ngona tukeka video conferencing meetings tuka attend ilasi so you know ndo ndendukie corona thina advantages na disadvantages keka corona thina ukatrima na maundu ma online learning andu maitha mezi Zoom meetings imbingi video conferencing it the effective tondo the effective for you so no some of the effects sia corona situmie tumano maundu amu so tesoma nakana ondu yu mundu witha esi nesa kana kusoma ni basic na kuigia ngwa ni basic na kuja ni basic you computer bale kopika jokitopika kintu nacho basic nicho kitumi unique wiki abiti zaida nene tia landmark ukamba Witi yako yake isiye. Yes, ukamba ni tuenda kuinola. Yes. Thank you sana. Wase kana computer machinani. Mwitha muitarget with the not only in ukambani but with the name of the in the on the. Yes. Mwitumia mitalatala yibani kwethi watu atata kusisa kilungu chuni kinene muno. Nitungeanga imobe anundu I'm well connected with youth leaders. I'm the chairperson of private universities in the country. Kenya they na private universities 27. Na mundu wo ndeweza kuona atuikie president wa university etha mundu influential kula umete etha mundu wesi ukailio mukule account yake thili atani ukueleza nesa ukamukule makanisa makuko maila njara ku link na atongo imakuku ni ku link so na mbito rumia opportunities ya kumana kana nundu ni na atongo inisene amo ito nungu utabia twambe ama kuweni next week either nyite Machakos na Kitui na Titaveta na part of Kajiado County either nyite once na isu nitumei o youth leaders alani seniamu ngakunia mundu ngamweleza idea together na video conferencing meetings ngamaeleza kini chao na kitha target chao na ando ni mabaye the idea so we are going to start it next week aza kwambua yu aketha aitambuka nthini wa isisio nde kuikidia kana amwikani mabikia kwithio maiko atomanyuna mekwenda exactly nundu ninye patron wa Isaac Wambua Foundation neno ni initiative ya Isaac Wambua Foundation na ninye patron wa Isaac Wambua Foundation so na ile ku make sure na atembea part of this kundukuto train yandu ngamana kana andu maendeleo no train wanesa andu maendeleo na kusoma wanesa na modana niti partner nini na some of the senior chiefs niti partner na national government nundu niti thiye kana ku andwani ku andu ingi muno matethia na national IDs ti partner na national government nitumandiki engi nabalwa tupartner namo ibindane thia andu metha maisoma tuketha na temethene likano itatu ya andu ala manenga na ibandi ubisi wa kunenga na ibandi ukoka abalandu me usome ndu wezuyo nde mundu lote na kibandi akausu ise kibandi kwetha tuteka kindu kineta wa ligi mashinani kwema kuweni county nethi ya andu mamuika ingi nimekwenda kuka ligi mashinani lakini matingwa national IDs yuko no opportunity nge ya twendo make sure andu no mosa ibandi nundu mundu no upikisia miaka 18 no wasonga nga wabika 21 na bado ndaye sausa kibandi cha keli akakunenga ni ibandi ne to make sure kana the final day kana muthano wa graduation together na mentorship tukamenda siana tukazielezea maundu maingi muno maundu tazi no arabe ma teenage pregnancies tukaelezea siana maundu tukamotivate tukamotivate wese no make obiti o ukamba ku meto makamana kana ni kwesa kubinduka kukwalolo
wekeanga bitio maishani. Yeah. Na wina we unabikia kunene ulo mundu makonete corona. Na we mutongo ingaliko ni sia KCM bado mutongo ile mbetani okamba. Ta ndongo ya muikele mbetani hiyo kama ngaliko ni suza kibwezi. Na tone kibindani kwino wa corona abikia kwikilia kana kalima kisio chako nimekala message. Corona ila yambie mwi wa katatu ninokie no sa marafiki makwa ingi nundu nyita mundu nditona pai mundu wisa kwitona weka ninokie nomba nye marafiki makwa maingi na twasobya WhatsApp group na ta contribute sindu mbingi ukona andu maumia maski ange makaumia o mbeso cia kuwa sanitizers na ta thiuka I think no wonete bisa mbingi in the social media andu mekite mask ciandikitwa masitwa na tinenga andu sanitizers tedi makanisa ni tukayongawana mapasta tukamatia sanitizer nikendelo thaithio kweso bingwa andu makaendelea na makalika makanisa ni mesobete but kila cha maana muno piu tunekie ni kuthima indwani kuthindwani tuweje andu corona ni chao kwa andu manekia mask lakini mathisi mekire mask yake ndesi ekia mask yake ena yo ni wikire lakini ekire nundu ekia muskal nduna eliasia andu kana wa corona wetetu ni chao ni wa ande yonde ti Kenya beboka na wa no sie wata odo no sie wa kwa kulia kukethania gwetha traces cia gucia yuti ya moko cia bikia ulongi no akwato no wagu tuke andu mekia mask nikenda useithia wathi bandu pe public kana sokoni uinena traces cia gucia matasi na bikia mundu ungi nikenda useithia nyau waundu na ubikia twele cia andu ngewa mbingi twamba ika awareness ya corona ku ona tuimanenga mask kwendwa ni lono na tuimanenga bado netunamba akumaele singawa ya corona ni chau kiuni uwa uniwo mwa nundu we andu kwa yama acha corona lakini ukakulele mundu yo wikire mask yake ndekutabya niki kwa tukaelesya andu au gezetho na mundu ajukila alikingali Nairobi aendete Kitui no wisi mundu wile nake bani wale ku keep 1.5 social meter distance ekalaniti nake sita no wasubya nyau niweso ya weta mundu ndakakwaru ni corona nundu uwekala nake wendete Kitui kabati ndweze umite ba uwekala nake ba wendete ngina mujitu ndumanda nake umite ba so nitunegie biti twa soba njo o maundu maingi na corona thina mbothela in fact you data jonania kana cases siendele na kwingevea so tikulio andu omeo balama yonde maika assume kana corona ni thelile nginela tukeza ku watu atabwa ni serikali ya Kenya kana wa corona ni wole kilepio ende yuni wandu meetha na opportunity ya kusioka maisha ni alama imatin lakini tio yutu ikasie corona ni thelile ni kwetha uru no na bingu yende Thank you sana. Tutaendendi sikana niwese jamaa wetu Pius Ndiani. Pius Ndiani ni mwese. Yes. Mbea salimia Mr. Wambua sana. He's a very humble. Okay. He has a very humble background. Yes. I remember to train computer nerds. Person yes. Opened and trained me on how to use. Okay. Thank you sana. Yes. Pius Ndiani ni nakethe kai balawi tasoma computer emwe. Na kundu gero akibera sometime back 2014 nani munana okay thank you sana tusio kwa ba mundu wa mbua tutambito songa nambe kwa tueleze ulwa ne upe kiduna weta umbeni wakita ligi mashinani ligi mashinani ni program ite yakwa na ni program na kitio kutikilela kutethesya wandu mathi ni la mumbela ila mebele kutha kwa ndwani bwethia organized ni ma MCA county government so you ninetha ni kati o timu nini ile cia kundwa nina yange wa mwamwe yu kunna manye kana andu maingo ibandi na andu nani ni mena miaka 18 na ni mabirikutse miaka lakini maingo ibandi so league mashinani I think ni initiative ya county ni kwate ni initiative ya county na ikwa facilitation ni members of county assemblies yes okay tusioke bandi no mundu makoneti otongo ni kwitho wanza leader always a leader tandi uona tuelekele bana muno tusiokele betani okamba uona tuelekele bakabindani ka wisie kwithia nitakwina muaniko na ingi mateti medio meambisa kutambuka ndino isio siki walukanga nzika yoni sia kuikunia maleve come 2022
Yuithi tandi twende na iki siasa. Na twende na iki siasa ithi tandi ni kana ni binde sio ya enendi alama kuna kura ala ni mwa dosi ni binde sio ya enendi kuka bamwe makaswania makamana kana anasiasa ma Kenya maendelea na kurutwa na nzieleteyo nitunonie kana mwanabiashara munene wita wa Jack Ma arunengania sindu mbingi China na siojwa na alama nothie onthe na anasiasa nitunonie masiro maandikire makanzetini ngina tuona andu na related na family ya Uhuru Kenyatta president witu na tuona andu masiro manini serikali ni ta Murathe meba ngina ona masenators sasa kuwe mebuke ndo ni kiucha kuya moja 43 billion ni mbesa mbingi cia leather mukila mu Kenya na nengwe mask itano siandikito free mask by government of Kenya free mask at least ukamba kumana kana kila mundu no akwatwa kindu mbesa izu cia leather sina andu meiwe kina ona kwe andu ala manekwe retrenchments mabuto maweyani kwina andu manaize mawe andu wa corona ona serikali ile gwithene empowerment to some companies ugazeda ziza retreat andu zika make sure andu mena mawe nundu mundu azia wea na abe andu mathukuma from hand to mouth emando kila chao yakijoka andu maze mawe mashima mundu sumetha mathuka kwa utandi isiasa ciambie tene na siasa na tukakunokura o 2022 mwezi wa 8 na ojutu 2020 nando makunete campaign tatu kuna kura next month so isute spirit nzio tunoni ando na mekwe ya Murang'a nundu wa chaos cia siasa ko utandi twende eneza na advice nyindo no nenga ndinu twambie na president witu Uhuru Kenyatta ni kana ni waile kuka into agreement na munini wake William Ruto nundu netama vote na ticket imwe na ni mathukumete mu miaka 8 mivetu na differences simbingi siumena nite menamo ukiazaide ngina Kenya mene pio no mene neza kana munini wa Musumbe ena president machikweliano nisho itenzio nundu niyo kufuel enmity ukona ando Uhuru matumangala ma Ruto na mama Ruto maenene yana ya alama Uhuru ko utande tuende enesa na nikule mapastors yonde malame matu education umundi kana na mafollow te kibindiki mati kuja tambo boyendi duboye ndino netuko organize prayer day ya youth ya nduma youth makueni county na tuimioldi wote anduma muika tuke kupoya andi ane tugwitha na mithina monza ya kufast tiboye oindi nundu ithi ilandi yende na ina nithi anduma muika the man sha together to affected na nithi atongo imauni titongo ezio uni ko tandi tuyende enesa no akulia kindu kuhusu siasa sio kamba siasa sio kamba ndona kwasia kana tutiende in fact nithi tiende nai ukamba in the yonde nigwithia ukamba pena president Kivutha Kibwana pena president Alfred Mutua na pena president Stephen Kalonzo wa Musyoka na bado wewe unaongea nzegezia maogozi wetakana ni ukite huyu Jafel na pena self proclaimed motongo yunge munene wenguma munobyo ukamba wita wa Johnson Muthama ulatizi ni wa murengo ni wa Ruto so iju ithitiende tuta nikite muthemba wilu ona tutiza kunengwa post ya deputy president ona munda serious candidates ta William Ruto ulogwite kibela cha usumbe galou atosa running mate wake ndamba kuoso mukamba nigwitha nukuona akamba onde ni maanikite mutu wethi na isi yake Kalonzo na isi yake na Kivutha na isi yake na mathiu maanikite onde me atatu asu ndio need muno nundu ona koza Kivutha Kalonzo no kwananga kura sio kamba mundu atite kibela cha president nibenda aweze gwitha no akwata block kuma kwa running mate wako William Ruto umete Rift Valley ndunesa kuwa mundu wa Rift Valley onomwe ugwite kibela cha president Raila Odinga umete na kuo Siaya tunaweza kuwa mundu liwo Nyanza onomwe ugwite kibela cha president na nduye so mwiwa
Uhuru Kenyatta kuono we eweka ona 2013 ayo buwe eweka ngona so yuila akamba maani kite ithita andi twende enesa na ithita okamba twitha twende enesa ko unundu siasa siithana permanent enemies nikulia mutongoi Stephen Kalonzo Musyoka nundu no withita utongorini miaka mingi miaka mbewa o 30 no ete atongoi yangi Alfred Mutua is a serious candidate no mundu o utongoi wake weneke o ukamba no governor mundu ona andu mai trust maka munenge nge yake limanisha no weki to kaundu ibindane thila ya yambe so ni mundu tesa ku underrateiwa ni no ni analysis yemwe ya itikana Alfred Mutua namba 3 after Raila na Ruto ni wona yambe Raila wakeli na Alfred Mutua wa 3 so Alfred Mutua ni mundu tuteza ku underrate na ni mundu kuthiuka nthi netumuonie Tharaka-Nithi netumuonie Meru netumuonie kundu kwingi munde ina nyuki yes yuni mundu tutasia kana ina Mutua ni governor so andu ao ndhe maile kwetwa na makekala nthi na makaya wasio omwe wa mukamba makasia nitwa decide kivutha kibwana kana Kalonzo kana Mutua ni weta mumya ku ukamba yuthiuka negotiate na another candidate ta William Ruto kana na Raila tiuke kalende na omeasu eyanga ba mutumane mekwigia aba BBI ne yokit Raila akabanga ku support mundu ta Mutua tukazia governor Mutua no kutuika president Raila atuike prime minister ugetho akamba ba mundu ungi ukupinga kindu takiu nigwetha yula tu upinga no atuike president Raila atuike kindu kingi yes so tukona situation ile kubika yakana William Ruto no ete kivutha kibwana William Ruto akatuika prime minister na kivutha kibwana atuika president na wetha ukamba kila mundu wonde for that team yusu ni automate unit nicho kitumia kuona ukamba twaendelee nai ona thika road ya akiwe nyina aciarele tha akiwe yende tu na mutito gwetha Mombasa road ni the main highway in Kenya ni kwatu uzuni lelo munene muno bi ulo serve ngina Rwanda userve Burundi userve Uganda no serve Tanzania na yu akamba ke kanita kwati otongo imunene wa kumotene kana ke kanitwe tha atu andu twi serious no tongo ini twi tho kamba kwigundu kwingi okwende enesa nini thito Mathioya nini thite Nyeri County kundukira Keine nini thite kundukira wa Maragwa Murang'a ninendete na ku kundukira wa Laikipia na ngutabia neza kana Central Kenya kila bandu ni tarmacked kila bandu bonde ni tarmacked lelo akuma kitui kuthi kibwezi unesie kwa all last year and the might ye thina lelo akuma emali kuthi ukia ugomelele wote ni waemie on last week I think Monday and no mana demonstrate ya nezuni lelo wa national government lelo akuma Solotani ukathi kumela na kuchambeke weselete na kuo nindi unakiwe ona nindizika naye muthelubio nukuona yu ini sindu imwe keka yu utongo iwo kamba ni wethi we ukotongo united utongo ute wa mundu kwenda maundu amake kwenda we athi amina kwitha sorted mondo ya twa asubi wa we ebinduka ajuka yambia kwa nyo kamba ndikutumitwa asiaka na iso cia andu ala matongo iswe nizo zitumana siasa ingi matende ya nesa kwitha yuma lelu rasma ile thamakiwe school ila nasomea primary school nindi stimo no giebu nindi la sisine kiwe floor na renovation ona ukadhibu renovation no one tabonde primary school ni kwenda so much renovation ke gotongoi with it we united wo kamba kumatene ma school wonde metha mena stima school mbingi sio kamba 70% ingwa stima nesini school la twenda andu ma develop mo analog matrix digital na sindu isi onde sire no tongo imuthugu no tongo iwandu kukila ingi tele kuikula cia Nike Rift Valley patanesa kukila governor Mandago akazi ndo sindana na Ruto nikipita Kenneth utegwa ndo challenge Uhuru Kenyatta akamwa Uhuru Kenyatta nenda kutwika president yonakwa taku tele kule makulu yasu natoka sioka to the drawing board natukeka landi tatongo imo kamba onde tukasia unit kila mundu no alowa igo yake paingo mundu munene kupituka ongi onde na tongo no tongo uma kwangai tigetikila na unu wo kututongosi yuki uni jondo na kuweta kuhusu siasa sio kamba na ni kwati tu biko next year tibikanga bandu andu mo atongo nimekuwa wa plea nitu kondeleo no mama anda wano
one on one wametukinu mbona na almost bakubi onde ningukoma na mukwa wikasite yes tumaye ongewa I met Senator Muthama I think 2 weeks ago na kwake Mua Hills pampa Machakos and nitu need kukomana na andwa ibinda byasa ni na timu yakwa ya andu mamuika aingi ukamba nitu that ikomana na atongo ya onde one by one nundu baingwa mundu tena access yake tukamwelea cia tukamwya ugo Kenya ni mbe waku tukamwelea cia tukamwya ukamba ni piu mbe waku weka so olanga igo yaku akakuona pride yaku jejulu muno mananga na otongo yuma kwangai tucio gendo the drawing board nundu twe mageje yukura onde kivutha kibwana ka ballot mutu aka ballot Kalonzo di ballot baingwa mwetu ka president miaratu jutika kwangamia na bayo mwetu ka deputy president na bayo mwetu ka prime minister you in the ukamba te that ende yana na you the no lawo ukamba wendeleo kwithobo twika atete ka muthono nonge so nikulia atongo imo kamba onde tuke ni pamwe na teima na kana netaileza na mutongo omwe wa rutongozi kila mundu ndo zaide mutongo yeah sure yes tu abuka otongo aiza kwina name kwa sakana Kalonzo hethe ito kibila nikibandu bailungia saide ito ndino otongo ibandu bailungia sana yuni ebinde bikieni kana ide ni tawabiki ya kukilila nafasi ino ide ito amekalele nabiki ya kuma support alangi mate na wake mokilete nacho kiutono kinene hata utongo inwese uma kwa ngai nebinda ya ngai ni yesio Kalonzo nutona gwitha ethite siasani miaka mingi ninasoma article ingi ezo nethia kana 1988 Kalonzo was the national KANU organizing secretary 1988 yes 1988 ni kwa teku tayari namba uka na nebinda ya ngai nesio nikuona ndingi o mundu e campaign na ndateka ya mwiso aiso twika okindu so no tuitona kwamba mu blame tukaja Kalonzo ethite edite kibila kebinda jasa no kwitha maybe ebinda yake ni 2022 lakini kila ndo no kule ni kana tutisa ku underrate andu tukaja governor mutu wa woko yu kana governor kivutha kibwana ulani governor wakwa kwanza ni mutungi amubea nundu mundi ni wa launch Cancer Center ni kwati ni wana first ladies ya Makueni County ni ma launch you Makueni County ni the makatano in the country county ya katano kwitha na hospitali nini ya kuita nduma mauma cancer na you mundu rozu twitono mwandarate tukazi kivutha kibwana we governor otuke ya governor mutwana aguwe we governor ndwaizo twika deputy president yemwe so you took in that direction to that ananga so andu maile kuikala nthi tukasisia yo idea cia mutwa atwika president ni myau now idea cia governor kibwana atwika president ni myau wena ku Kalonzo ideas ciaku watwika president ni chao na ja kimbe kila chama na kwibele kwamba kuisia ni scorecard undu on the natongo tukaisa scorecard zo Kalonzo with it president with it siasa ni binda yano scorecard ya guthi hata wikite chao kamba ni nyauge lotethezi governor mutwana ku with it we governor for 8 years ni nyauge la wikite tukaisa na governor kivutha kibwana wenda kutwika president wenda kwikata wenda kwikandu ma Kenya na andu mo kamba wenda mekata na ku ebinda yo ndo we governor wikite hata tuka analyze andu kwa na ideas ila mena sio tikwambe ya kwasia uni muini ninye munene utongo yuma kwa ngai utongo iduma ni kwitha we munene kana ni kwithia niwe tukwita niwe kingpin no with the we kingpin lakini ute visionary tiwe ningi ndabiti atongo esie atwikie musumbe mwana muini na yes ya mweso esie kwasia andu onde metikiwe mauta malile kuma isie patiele okamwe na kethekani kaithia malondu na bai mundu wa imagine ya kana nikatona kutwika kindu ukuona so utongo inundu uma kwanga itwika underrate andu upcoming endelee na kukila matona gwitha mena agendas ilanzio kubitukala methite ibelani
na ala methi bila ndenda mambo tunenga scorecard yo momekita ata matongwezi ndinu ata watethisio kamba ata weta mundu nundu Kibaki ni wichivunia aya balawi Kibaki ona ilo ukekala miaka yana ata kuku ndinu pae mwikuju weza kulo ni Kibaki ni kwitha mwikuju wonde sila Thika Road aendete Mount Kenya ngona Thika Road ni lelumu wopenyite economy ya Central Kenya so we na kuwe ndo twika kindu kamba wikita ata chakeli wenda kwikata nundu jundu twana kutwa wendo utwika ni kwithia status ya kwithia jolo yes no kaisi ndila siaende ndita Finland thina mwitu prime minister wena miaka 34 anasa kwetu last year ukaisi ndita New Zealand thina president wa New Zealand ana miaka 35 so andola me miaka main in fact ni mo visionary be wala ku ngona so nundu tuli kwenda kuandariti kila mundu na tutienda kwitha na kuemano twenda andu makitoka pamwe maeleano na tuitikilana neza ngania utongoi wake tuona niguo tonetha we musio tutamba kupetanga ibwithitu kando nundu pe mundu kwitha we campaign aliko bubu atwike another covid billionaires mathimambe yengi kuwa ila mbesa cia games na kweka corruption mbingi nundu yutu kwenda that direction twenda mundu akatutabasia enda kwikata na wikite hata weta mundu wa minoru tabiondu wikite niti kunenga then another mileage outwelese wenda kwikata yes Isaac niona reality na ndika tunda tika ni itatu nyenda mboneni yakuyela mekwasekana chama cha Wiper bado itakiende kwase umaarufu ndini wele mbeta itwa kambana na bugu itina bikiye kwithwa tuona chama kiki yakilwa kitumiwa ni ndongo ikauta kwikunia malebe na kuyose usindi ndini wele mbeta yu chambe Akenya oyuju ne mabendu ye mukondo wa siasa na siasa cia Kenya siasa kana utongo itichama na chama ticho kituma mundu atwika mutongo na chama no vehicle ya kutethesia ni facilitator ya kutethesia ukaliko uketha we famous muno ibindani ya siasa so chama cha Wiper jono dominant ukamba kwebinda yasa lakini kwao yutu tuona kwambia kwasekana chama cha Wiper ndo nicho dominant twaile kuplina cho kila undu wonde nikwetha no siama inene sionde in the country ningutabya ndeko bitha kana siama inene sionde all of them are not democratic isiama si democratic ona junge ukilia tani mwana youth mundu ni rongoze 27 private universities asuna ndo ingimbe wala MP wa kuotongozi ngezo ukilia ngaze nenda kwetio seneta wa Makueni leadership yakwa ni nyonekete in the universities it is capable no netwike senator wa Makueni ngezo ukilia ngaze nenda twika member of parliament wa Kibwezi West ngezo ukilia ngaze nenda twika governor wa Makueni county most of leaders asuma ichama meko ni criticize one ticket kunengwa either ethina so utongo ibalobi kite tima unduma ichama tenda kuisia we wikite atatamu na agenda sia kunimya so chama cha Wiper ndono ke challenge ngakia kana kithe ki more democratic na more genuine kubetuka sia mata ODM na Jubilee sitha no chama tutona kwasia tutona kwivunia chokamba lakini cha kele andu maeka brag na kwasia mone ma Wiper na Wiper niyo nimeenda ticket matweke presidents niti need usaidia nitoka pamwe chama ta maendeleo chapu chama ta muungano party chama ta CCM CCU gecha masaku uzalendo party sio ndesi yetu eni pamwe kingi no ni kisobi ne Jonathan Mweke sio ndesi yetu eni pamwe sio kigura na Green Movement Union something sio ndesi yetu pamwe tutekwacha kini cho kinini kubetoka ki tuize kila kina agenda sia akamba nicho kiva kila kikuteja akamba nicho kiva na tuithi na kiu yes thank you sana Sama Musau wa Musau senga lekoni sia like kipi ya Jeremiah Musuma watching live at Garden City ngalikoni sia Thika Road Pius ndia ni nyekwa tia kutwe tunamio na Elijah Caleb ya senga lekoni sia musingi ni kala waande kusizia ena mwendo wa Kewini Ndomuna Steve Kamwana Junior uande na kutukwatia imekuma ku ya Middle East ndeto ya muthia mundu eza kwambua tuimina unene wito ndeto ya muthia Isaac kwambua kila ndo na kuwetanika na ningukulya andu mamuika onthe mebala mai revolution izo nde kula yaambiwa na andu mamuika paingwa revolution thisa kwambiwa na andu angi
yambiwa na andu mamuika ni makulia mepala on the my in the country tiyukilieni tipindueni siasa sio kamba mostly nondo charity begins at home tambeni kubindwa siasa sio kamba aiza kuambua foundation isunambi eta ni patron ningwenda kuete atongoi on the mamuika in that foundation tige maundu maingi muno nina dream tibika bandu uzithe ona nitukuoza siana in every school, every public primary school nitukuoza siana tukasomera sia tukasiebia mwaka muima sionde in 1 year to come kiuni kindu nibangite na ningukule andu mamuika on the 3 million na tuthetha na ngwata niyo na tigethe ti selfish ndigethe wenye Isaac wambua nundu ninitro no bikia atongo yonde mutongo ila wambo sathia nenga kaindu kaini yuna kwa ndithindi bindu andu andwani dimia mutongo ini wosu na kwa ni meani wosu nundu peka endu kanyi tunengiwe tuane weni nikalaka ni kaitutina ko na tutitha na interest sia andu taswani aneza mama mboga wiki sioni taswani aneza mundu we musi uthukuma boda nikenda kwate kaindu kana kaya kai school twithe na interest sia andu asu nigenda nga yatutethi andu asu matunene a blessing niwe nga yukututethi ko ithita atongo imamuiga tethi ukomana na atongo ala nini titia yange watu negotiate on behalf of the community twika negotiate on behalf of Isaac Wambua ni tethe kana nyo tusizie nyita Wambua yu na yanga wana na mutongo fulani ukamba tutethe kana chau andu mo kamba tutethe kana chau nyona ngewa Isaac either not active in politics no kamba ni kutethe banana nyini either ni very comfortable neither ni mwani ni kwitha mundu aniwa na kwa ningwitha ni aniwe uzuni wewe witawa utongo utongo iti siasa peke badoko nekinene muno cha politician na leader mwana siasa eka akindu nikenda at the end of the day wikalo umusifiete umuthaithete tawengai wikalo muinete lakini leader kana mutongo eka akindu na ibindi ngaya mutethi aithi tenda wema nenda zako weka na ngawa ya politics. Yes, thank you sana Mulweza kwa mbweni na masama ituma biki ya kutenga muongo na tuyo kwende ibinde seo ibinda yathime wende na inde kwiyumba ni undu muna kutetheza mwika kusinanzia nisiki wakukanga ni kwa tu ibinde songete tuyo watu ikuitani kana uketolese vala mubikitie na ni kwa tiasu abiki ya kututabia ndi wa ubiki ya kumanenga mwana wambe ndini wa studio musese mwendo twethi wanake Isaac Wambua na kwenye nita wa Jimmy Wambua kuma kwito tukwendea usiaisia wakwaila.